siyakukholwa Thando Mahlangu Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe Thando Mahlangu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungapheli amandla amandebele azophumelela siyakholwa Thando Mahlangu Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila Lotshani Mzansi, ibizo lami nginguThando Mahlangu, indebele elihlakaniphileko nelifundileko. Kazi namhlanje ihlelo lethu silethele iPolar Prepaid Still Water. Bayatholakala lapha hlanu kwethandabantu. Afrika namhlanje sikhamba netsitsirimba, sikhamba nekutani. Kade simfuna vele. Hey. Yo. Umuntu esikhamba naye namhlanje bakwethu igalelo lakhe libe likhulukhulu esitshabeni samaNdebele ekuthuthukiseni ilimi lamaNdebele ekuthuthukiseni isikopilo lamaNdebele bakwethu sikhamba nomuntu owazi isikopilo kaNdebele sikhamba nomuntu owazi umlando wamaNdebele Bohol Bongwe kunjani sivukile singezwa ngakini sikufune khulu Hey simfune khulu babhokolo. Yo isikhathi besingavumi hayi basho bathi isikhathi sona siyafika nalokho ayilanga lingijingile ngiyavuma lokho ubaba uGold Sibanyoni uzofona athi ngiyafuneka sebangifuna abazi ukuthi ngipha athi ngibalekile ubhaqile hawu nabangitholako bathe bathi ufone if night 11 ufone bachiyene nomboro awa ngifone ngo 11 loyo ngomgqibelo awa ayibambe angitsheleke ukuthi awa ufone ngomvulo ufone ngomvulo ngo9 angifone ngembala ngomvulo ngo9 awa bangitshele ukuthi ngingakhona na ukuza ePitori ePitori ngagcina kade khulu mhlawumbe ngiyothatha ipasa ngazi kuphi bathi eWeven Park ngidala lapho kangikwazi ke lapho athola ukuthi kuno seze ufikile kwaMahlangu uyakwazi ujayelene nabanye babahathi abo Brarey awathi uzasiphekelela ke umraro omkhulu ke ukuthi nempahla nginazo ngiyokufika njani lapho yokuhamba nganawe nokho ngazithola ke nokho impahla amanyathelo wona benginawo uVivo Somakhawula wangiboleka amakosi ibruku ngelami iskipa ngesaka Vivi ijezi ngentombi ka Vivi nakanga ngitshela ukuthi ngomntazana base banginikela manje ngihlukanisa ngaphandle kweroko mina ngihlukanisa ibruku nebhaji ukuthi basole ngabafazi yana nje mina ngihlukanisa mina so bese unesikhathi singangani ku KCRS FM ngifike KCRS ngoNovember ka1995 ngombana i-radio station yokuthoma eSouth Africa ngombana bekusanda ukuphasa umthetho ovumela ukuthi kube nama community radio saba ngebokuthoma ngingazi kamanye ama province kodwa la endaweni engihlala kiyo eSouth Africa i community radio yokuthoma ivule ngoNovember 1995 saya ngoNovember loyo kodwa mina ngoba ngangana slot ngayo ukuthola islot nge21 zika December 1995 ngibe lapho ke ukufikela ngoOctober ka1996 nazo kuthiwa ngiye ePitori awa ngaya bangiphekelela safika ke bang auditiona yes nabaqeda ungauditioner bebangibizela ukuthi ngizokufunda indaba ngiyafo awa nabaqeda ungauditioner bekuphethe ubaba uBennett ngizomkhumbula owayekade aphethe iphiko lendaba wangibiza ngemva kweaudition wangitshela ke bonyana audition abathi hayi audition yakho ikhambe kuhle kodwa nabathi awukazi ukulunga ngathi batsho njani wathi ngoba you are not serious how ngathi njani ngabona ukuthi ngathi ngilahle kuphi ngaba honest ku interview yami
mina bengingazi ukuthi kufanele ukhulume ukuthi ubonakale umuhle noma ungazi. Mina ngakhuluma honest izinto abangibuza zona. Ngimkholelwa ubaba uBennett isibongo sakhe. Ngoba wangipha ibrief wathi bakubuze nge-newspaper ukuthi i-newspaper uthoma kuphi uyifunda. Kade hawa mina ngibaphendule kuhle ngithe ngithoma ngemva nge-back page. Wathi why? Kade hayi ngithanda isport bese ngithi entertainment. Bese ke ngiyoqala ngane ngaphambili vani sengibonile. Angiyifundi ngale mina ngifunda ngale bese ngale nanginesikhathi ngiyayifunda ke ngapha ngaphambili. Yeah. Ngathi phela lazi indaba la. Fanele ufunde indaba wena ufunda izinto zokudlala izinto ze-entertainment. So you are not serious. Bese mina ngathi hayi le ngapha ngaku front page bahlala bakhuluma ngabantu ababadumuzileko abantu abababuleleko abantu ababophileko iyangidepress ngithi nangifika ngale ngithola ingqondo yami seyidiniwe sengiwarele mina ngathi sengiwarele ukuthi ubabami useJohannesburg abantu bakudaka eJohannesburg nababulalana kangaka ngiyogcina ngibona ubabami ku-newspaper ngikho ngingayifundi ngapha ngifunda nanginesikhathi kanti ke bathi usendabeni laphela usisiriya Yeah. it's what yazi ukuthini ngathi kufanele ngikubuyisele ekhaya ngathi hawa ungangibuyisele ekhaya ngoba ngithembisa ugogo ukuthi uzongizwe emhathweni ngoba ugogo wangibuza wathi ni kanti nihatsha nithini ngathi hawa gogo siyahatsha njengakukwekwezi wathi thina sifuna ukuthi uhatshela ngathi gogo ngizokufika wathi uyohatsha kuphi ngathi khona lawa SABC nede la kwakwekwezi mhlambe ngesibongo esingekhe bangithatha Yeah. kodwa nabangangithatha ngesibongo gogo uyongizwa mhlokho ke mhlana kufanele ngiye ePitori ngabawa uBra Chris owahlala eMakhey ukuthi njengoba yena bekazohatsha ngomgqibelo abuyele ekhaya awungabawa ilifte lapho ukuthi net ngiyokutshela ugogo ukuthi ngiyakwaKwekwezi ngaya ke Bra Chris Lekhwathi ngaya ke awungabuya ukuhamba kwami ke ngiye ePitori bangi-auditione ngirapele ke kumphathi lapho ukuthi asangiphe ithuba linye ngikhulume ugogo angizwe lapho ngiyabuyela ekhaya wathi do you know awusofa in demand lethi iye ngiyamazwa wathi ungibizele yena ukuthi bakhuluma yini mina ngazi ngezwe ngosisitofu yathi asakubonana kusasa solo nawubonana wathi ukuthi nogosisitofu yangasi sekufundela indaba beka ku-current affairs banginikela ithuba ke kwa-current affairs interview yami yokuthoma nge-CCMA isabunjwa i-CCMA basayikhangisa kwaba ngimi wokuthoma kuKwekwezi FM o interview ukuthi iyini i-CCMA abayibumbako. So now ungena ngendabeni. Uhlala isikhathi singangani ngendabeni ngoba ngikhumbula mina kunguwe noPeter Home manje besingaziluzi indaba current affairs le. Mhlani imzuzu ngemva kwe-hour lesithandathu lihlelo zibuya nabazumi kuKwekwezi FM sikuphathele izikhulunywa lapha eSouth Africa eAfrika nakilo lonke iphasi. Namhlanje umengameli uJacob Zuma uzabakhuluma nesitjhaba seSouth Africa aveza hlangana nokhunye uhulumende azokwenzela abantu balapha eSouth Africa. Zinenge sikuphathele zona lapha kuKwekwezi FM ehlelweni zibuya nabazumi. NginguJoseph Pirakhomo. Besilalela mara besingazi ukuthi silalele la. Mara besilalela amaphimbeno. Yabo ngoba benikhuluma kamnandi ndwili alingifikeli phimbo lakhe la angendabeni angikhumbu yo ngiyayikhumula ikane ngiyiphi le beyithi yini iza nendlebe khona bathi ngikuphakululele indaba ngiyo leyo bekunele kuseni le ndamba I don't know iza nendlebe yona ngiyayikhumbula mara ukuthi beyenzwa bobani bethi ubumnyama ngaphambi kokuthi beyizana endlebe bekungeza la nale iye yayoba izana endlebe ngene kiyo ngo-October loyo ka-1997 isikhathi khulu uzakhumbula mselapha ekhethwa phansi zokuthi ekhethu ngabomu kwa-SABC usebenza amatoho bese kube nalabo abasebenza noma amatoho kusho ukuthi ku-contract yes asolo siku-contract sukela leso sikhathi bekwaba ngo-2002 ngo-2002
kwakhona ke basiqatsha permanent Simple Joe Joseph Peter Home wayemhathi webholo lapha kwaKwekwezi FM nezemidlalo iye nakuvuleka ithuba ngapha ngendabeni iye wazongena ke kwathola ukuthi umuntu onelwazi elidephileko begodu wayemuntu nahatshako ukhuluma kamnandi ngombana uthi umlalele umuzwe ukuthi uyamomotheka angale khibe ukhuluma into serious khibe ubuza umbuzo o serious kodwa unamuzo ukuthi uyamomotheka abaningi bathatha ukuthi ngimi akusimo wathi uShakes Mashaba uyaya eTunisana uJoseph Peter Home Simple Joe yo so bekunjani ukubereka no Joseph Peter Home kwaba kuhle khulu njengoba ngisitsho ukuthi wayekade anelwazi elidephileko kangangokuthi ngale kokusebenza kwethu emhathweni sabe sabumba ihlangano esibiza ngokuthi amandebelekamusi.com yes ngiyakhumbula iye ngoba naba befuna ilwazi engangikade ngilikhuluma ngehobhululo nguye uJoseph Peter Home nguThembisile Mnisi Midas yes nguVivi Ndlovu kaSomakhawula kwaba ngithi sobane njalo na sithoma ihlangano le sithoma eroomini lapha behlala khona uThembisile lo eMamelodi imadina bazibiza njani konje eMamelodi yazi ngudi bani eD1 eD1 sayithoma lapho ukusebenzisana kwethu bekungale kwemsebenzini sobane njalo kodwa na ngakutshela isimanga ke esikhulu iye awakhanke siye emgruveni next iye nasithi besihlangana ngale ngokusebenza besihlanganela lezo zokuthi ilutsha lamandebele singalibuthelela njani ukuthi libe nelwazi lesindebele sivele ngikhona si launcha kwamandebelekamusi.com sayi launcha eKwaga Plaza lapho ke sathoma ukubuthelela abanye abalingana nathi ngaphandle singakwazi ukusebenzisana nabo uGwezi Masango simthanda ngoba besimbona nogogo noStokana iye sabuthelela sathi ngathi ngilalele umhatsho ilanga ngezwe usesomunye akhuluma kamnandi khulu ngagijima khulu nangokufonela ngilalele KZRS ngagijima khulu ngiyomfonela usezilo ukuthi athatha inamba cellphone bese nginayo athatha inamba mangidosela wambala wangidosela uKhabo okwamsiza weKwaga kwaba nguleti Nyathela Chili angakabi ukuba semhathweni ke naye kodwa ananda vela ngokuzokuveza kwaba saya besathola indawo ngale ngehlangothini leSpa lapha amandebelekamusi.com esokusebenzela khona si organize ama event ukufaka abantu abatsha endweni zasindebele kwathola ukuthi ngapha ngitlola umlando ku internet and then yaphelela phi mandebelekamusi.com iyawa yayisolo ikhona njalo kodwa ngoba ngiyacabanga ukuthi nanikhulako ama priorities achuguluka kwathi ukuthi sesithoma siyahlukana abanye bayathatha izinto ziba ziningi ngabona abantu abasanasikhathi ngagcina sengisele ne website le kwaloke kwathola ukuthi i website le iyabhadelwa qobe nyanga ukuthi domain bekhona wathola ukuthi ngezikhathi ke namphela ngibi nemali ngabona ne strategy se marketing ukuthi benganaso ukuthi ngayenza njani imali nakho kuzakufuduka abantu ababekade baphethe idomain le bathi baya eUK bathi bazaya ihanda over ngabanye akhange ngisabalandelela abanye bangithumelela bona inombolo kodwa akhange ngisabalandelela malangeni nase ngiyifune ngemva kweminyaka ngithola ukuthi seyiphethwe ngabanye abase Australia ukuthi ngiyithathe ifuna $2,500 ngathatha icalculator ngiyakhumbula ngaleso sikhathi yayikade ithi 13 rand nemali $1 imali enkulu engeze ngaba nayo leso sikhathi yasilahlekela njalo ke amandebelekamusi.com so manje uchita njani from current affairs
uyokungena emahlelweni ngale ukwekwezi? Khuluma iqiniso ngangisolo ngisebenza nabo amahlelo. Angazi abaphathi bonke bekwekwezi bebasazi na. Yeah. Ngangivele ngisebenza nekwekwezi ngiku-current affairs. Ngombana i-free time anginayo ephilweni kwami, ngiphumula nangilele kokuphela. Hawu. Iye manje indaba ezi isikhathi sakhona besincane ngikho ngikho endabeni solo ngafikako. Mina ngisebenza ngomvulo bekube ngosonto Straight. ya akulikho ilanga lapha ngithi namhlanje ngilele angenzi litho. Kwathola ukuthi ke nakuphathi kweveke current affairs iphelile sesibuthelela indaba zamanye amahlelo silandelela okunye sikulandelela. Ngibone nalokho kokuncane khulu. Haleluya. Ngizithole ke sengisebenza nabahathi. Yeah. Sibonisana ngalokho nalokho ke emahlelweni nabo. Sakha amahlelo sakha ama strategy. Bawase nabawasako kuba baphathi babo. Bawamukele nabawamukelako. Mhlawumnye ngeke bazi abaningi okunye okwa kumahlelo nama strategy agada khona emahlelweni. Sasiwakhuluma sisodwa ngeqadi nabahathi ngaphambi kokuthi abaphathi bawo bawathathe bawaphumelelisa aphumelele. Yes. Kwa ngendlela zonke ngizokutsho njalo ngoba na ubaba uMandla Sithole obeka phethe zomdlalo womoya. Njengoba mina ngisendabeni kwafika nalapha angithemba khona ukuthi kube ngimo thatha ikoloyi ngiyokulayitsha abalingisi abadlali bomoya. Kodwa kangibabone nakanye mina abagadangisa. Nakanye ngangubona umdlalo womoya ukwekwezi FM ugadangiswa nakanye. Nangithoma ukubona bese kungimo phethe la. Okwenza ukuthi ngingawuboni ukuthi benganaso isikhathi. Yes. So kuyokuhlala ngibukela into ngoba bengibona noma ngidla ngibona ngilahlekelwa isikhathi esiningi kakhulu ngiyadla. Ngizadla ntambama nangikhalisile. Benganaso isikhathi eso. Kwafika isikhathi ke lala ubaba uSP. Ebevele ngisebenza naye ubaba uSP. Ngoba usebenza naye abaphathi bangazi. Iye mina bengendabeni. Ngisebenza naye ubaba uSP ngoba ngikhumbula ngomunye umnyaka ngo-2013 usakhumbula ukuthi kwaba lapha ingoma yamaNdebele inemraro khulu khona. Ngiyavuma. Pheze kwakubonakele ngo-2009 ukuthi kuzokuba nomraro ngo-2013. Yes. Ngaphambi kokuthi ingoma iwele uyazi ukuthi kuyakhongwa ingoma nayo uwela nayo kuyathiwa ingoma iyarubhela nayo ifika isikhathi sokuthi seyirubhela kuthiwa ke kufanele kuthoma ukukhonga. Mina ngathi ayinto khonga la ifuneki, into khonga le izosikhupha ehlelweni kufuze silenze yokukhambisa ingoma kuhle. Manje besiphi njengomuntu osazi kwisinto angibuzisiza ukuthi njani ngasekelwa liganatla sikhuluma umlando ukuthi into yokukhonga le icho ukuthini iza njani. Ke ngikhuluma ingoma vele mina ngade ngikhuluma ingoma emhathweni ngikhuluma ke kodwa ngena. Ukukhonga Suthu ne iye ukukhonga kubangelwe kubotshwa ke ngithome kalendlela. ISuthu asikho engomeni yamaNdebele. Ngiyavuma. ISuthu sisengomeni yakwaNzunza. Kungombana umlando wakwaNzunza usitshela ukuthi ngokubotshwa kwengwenyama unyabela ukijampezeni kaMabhongo. Ngepi yamabhuru namaNzunza. Ipi ka 1883 babotshwa. Ekubotshweni amaNzunza la abanomraro abhalelwa kuwisela ingoma ngombana inkosi ingekho. Khumbula inkosi kufanele izilele ingoma ayizukhona uzila ibotshwe ngensimbi. Ngiyavuma. Umkobola lo thina singebe Middelburg ngwemkobola. Awusuke umkobola yena. Ngidlala ngwemkobola. Umkobola lo ubumbeke ngokusuka kwamaqhegu avela konomtshegelo. Nendaweni amabhuru ayikade sekababeke kizo kwaqapha leKafriskral babezwe iKafriskral. Bangayivali ke i-channel i-episode lo ngombana ngibiza igamelo ngombana selihlamba ngithi kodwa na indawo kwele kwamaqhuze lena kwaqapha eBhosa. Ngiyavuma. Basuka beza ukuzokuhlola ingwenyama ePitori.
lapha kusemkobo labe kuyindawo abaphumulela kiyo bafike bagcine sebabeke inkomo lapho njengenkabi babophela isipani esinye esizobafikisa ePitori nababuyako babophelile esinye esizobafikisa ekhaya nabafika la babawa engwenyama ukuthi sikhulelwe bantwana inkosi ayikhoni ngoba na isemakhuweni umlando wakwaNzunza uyasitshela ukuthi inkosi le bekufika lapha ikhona ukubamba khona ipolisa lebethe ngehloko ngoba nathi ngibulalani bakhona ukubeka inkosi bakwazi ukubuyisela ingoma ngiyavuma lokho kwabangela ukuthi kube nombono ukuthi ingoma asibanjelwe ngebepedi allo nakuwele ingoma iphethwe bapedi bakhulu ingasuthi besingakhulunywa iSpedi eMandebeleni besikhulunywa kodwa bengasinto ekhulunywa ngikhaya bekubudisi ebantwaneni abasakhulayo ukuthi basazi kodwa abantu abadala bebasazi iSpedi singomba namakhuwa nakakhuluma noNyabela ilimi bekhulunywa ngale ngisipedi ngomba na amandebele la sizwe iSpedi amapedi la sizwe isikhuwethu ngomba na ngiba abahlezi namakhuwa amandebele khangahlale namakhuwa ukhumbule ukuthi uMabhoko khangavume ukuthi amakhuwa ahlale la ngikho enarheni yakwamabhoko imissionary ayikho akunamarupi wemissionary ngoba nakhange bavume ukuthi kuzokuhlonywa isondo kodwa nawahlala nawo kaMabhuru uMabhoko ngelithi nangabe bahlala la kufanele babhadele isithathu kuye isithathu esike itaxi ngithi ke la namhlanje bahlala ke ngikho wabhadelisa amakhuwa itax ngikho umntwana wengwenyama uMabhoko owabusa ngemva kokucima kwelanga umkhephuli unebizo lesikhuwa inkosi yokuthoma yakwaNzunza enebizo lesikhuwa nguCornelius umkhephuli usoqalile Cornelius iye ilangela ubaba wengwenyama ethwele isiba nje uMabhoko wesithathu nguCornelius lokho kwenza kwaNzunza aboCornelius laba babe bathathu ngombana ingwenyama uMayicha uSomabusa nguCornelius wokuthoma ngusoqaleni kaMabhoko umkhephuli lokho ke ngikho okwabangelwa ukuthi ayesela khona amakhuwa ahlala la kodwana bekakhothama ngaphasi koMabhoko kodwa noMabhoko angayivumi ke indaba ukuthi nase kufika ama missionary ukuthi kuzahlonywa missionary imissionary sithola ePitori komjekejeke ingasi ngombana ingwenyama uSlamba wayivuma imissionary kungombana yahlonywa mbuso wePitori ingwenyama uSlamba angekho asekuthu le eBrongoro umbuso wakhe useZotshaneni kodwa nangoba amabhuru lapha eLardos ePitori ibhuru leli eLardos ngilo khulukhulela ligade libanga amaplasi la nelamani zakwa Bronkhorst bakhambe bathwenyana nengwenyama kubonakala ukuthi kuzokusuka ipi umbuso weTransvaal wePitori wangena ke wangena hlangana ukuthi ulamule ukuthi kungabi nepi bakhetha ukuthi ngcono ingwenyama nesitshaba sayo bayitholele indawo lapha kwakuhlonywe khona imissionary eValmansdal khumbuleke noValman lo ekuthiwa ngayiValmansdal kange kalibeke inyawo lakhe eSouth Africa bayithiye ngokuhlonipha umuntu obathumileko seGermany iBerlin Mission Station le bayombeka lapho ke manje kwafika lapha batsho ke nami ke esengithole emlandweni ngesilukazi ugogo uNamnguni nawungenako lapha komjekejeke ukuthi wamakhuwa akazama batsho azokubawa ingwenyama ukuthi ingwenyama ngoba kunemissionary lapha sekunesikolo ke sithatha abantwana babeze lapha esondweni kunesikolo bafundisa ukuthi ngokwenzani bathi bafundisa bathi ingoma iza kufika abantwana bafundisa bathi inkosi yathi khene kubomapha mhlambe bazanikela abentazana abanithathe ko bashona bafika lapha bazokubawa abantwana bathi abentazana aba iye bayokuhlala lapha evane sibone hlezi abesana ngaphasi komthapha bathi iye bathi kunabentazana bazokuhlala nabesana kodwa ihlelo amakhuwa alisebenzisako bakhamba bayothatha eminye imhlobo ekhuluma isikhatla isitswana babafaka lapha bakhona ukusebenzisa bona namandebele athoma ukuba nehuluphelo mandebele kuthoma kancane ke nabo bafuna ukufunda iBhayibheli nokufunda isikolo kodwa nakwathola ukuthi kwaNzunza ngikho eMandebeleni
ifundo le efundwako namhlanje ize mva khulu. Ize muva kangangokuthi nje sikhuluma ngakomjekejeke i-missionary ehlonywe ngo-1869. Ngale ngakwanzunza ngale kweBhalule i-missionary yokuthoma ihlonywe kubaGoba. Engikulayeleke ukuthi abaGoba babakuphi. Asikhuluma ngabaGoba sikhuluma ngabantu bakwaMtsipe abasetafelkop. Wathi na uzwa ibongo zakwamabhoko zibiza abaGoba bakopa kandantholi na bakopa manje amandebele athi ngebakwaGoba. Manje angithi abaGoba laba ekhabo bababiza ngokuthi kibahaha abaGoba nabahaha bamashabela. Labo kithi bafana noNzuza noManala bakwamashabela nabakaGoba uGoba noMashabela. Nawu ngene eGroblersdal le uya eTafelkop namkha eMtetema. Nawu uqeda ukuyiphuma kuzokuba nendlela ephumako ngesidleni sakho ethi Devagendrift. Iya eThaba Nchu indlela le. Abokuhamba isikhathi eside khulu. iThaba Nchu le akhe ngathi iThaba Nchu ngabo ngithi iThaba Nchu ngibiza ngesikawo. Kulapha inkosi yabaGoba eyayikade ihlezi khona nesitshaba sayo sakwaGoba. Nakufika amakhuwa ahloma i-missionary bebathiya nendawo leya ukuthi ku se Gelag ngathi Afrikaans le. Leso sikhathi ngiso isikhathi lapha iPitori amabhuru ePitori asahlela khona umphakathi lo wabantu abanzima. Kungaleso sikhathi bona amakhuwa wePitori ngemva kokusahlela abaGoba aza kuyokulinga ukuyokusahlela uMabhoko kwaNzunza. uMabhoko nenkosi yabaGoba bebahlangene khulu bazwana khulu. Ngikho abaGoba nongathi uqalile ivunulo yabo inesindebele. Ngizokutshela ke ivunulo yethu le inesigobha. Esikhakhazisa ngazo thina sithi isikhethu. Ukhona ukubona lapho ke ukuthi kulapha kutshengisa khona ukuthi ifundo le efundwa namhlanje nokwenza ukuthi ingene emva ukuthi amakhosi wekhethu akhange avume ukuhlulwa lula njalo. Ngilaba abafikako kangangokuthi ngikhulunywa manje nginolenga ngikhulunywa yawa bakanayo bakhona ukusebenzisa eminye imihlobo yabantu abanzima ukuzokusahlela kwaNzunza. Pheze kwaba njalo nokusahlelwa kukaSikhukhuni wabapedi bamaRoteng. Kusetshenziswa khulu ke amaswazi kuyaziwa nalokho kubunjwa iUnion of South Africa. Ngikho iSwatini yaba yiBritish Protectorate ngoba amangisi benobuhlobo namangisi amabhuru nasela afuna ukusahlela abawa lapha emangisini amangisi abawe amaswati. Bese ke bakhona ukuba namandla wokusahlela ngoba phela ekhethu bengasese kusahlela ukuthi batsho niza ngewesigidi bayazi laba besintu fanele babe nezinyanga eziqinile ngoba ekhethu lapha ke inyanga zakhona beziqine khulu zabhalela umzilikazi inyanga zakhona beziqine khulu. Aloke amakhuwa beyangakhoni ipi ayewodwa nakasahlela konomtshegelo kabili Mabhoko obahlula kabili balinga ukusahlela uRhobongo bahluleka nase basahlela uNyabela bese bavange neminye imhlobo ngoba nakufuze ubophe konje ngiyiphi ipi eyalwa isikhathi eside ubusuku nemini yamaNdebele le ngiya konomtshegelo le ngoba naye yathoma ngoNovember ka1882 bekwafika uJuly ka1883. Kangangokuthi South Africa pha ngokomlando ohloliweko wamabhuru nasigidingako nge21 March ukuthi iFreedom Day. Kuhle kithi amaNdebele kufanele sikhone ukuthi ukuthi ngumhlana ingwenyama uNyabela atshela uGeneral Piet Joubert ukuthi uMampuru ngimginyile. Ngilokho kuPaul Kruger okwaba iDeclaration of War. Ngoba wathi nani mfuna kufanele ningihlinze nimkhuphe ngende napha asazi nokufika njani kimi
ngeze nafika ke Westering. yakhe ngiveze ngaboma ukuthi abaningi vane ngibone nabakhuluma ngomlando balila ngokuthi asazi ukuthi uMampuru wayekade yokufunani ngakungase nje bekunganabalekelo ngizondlela isikhathi ngomlando awangena ibinganabalekelo ngomba ngemva kokuthi amangisi athethe iLeidenburg ngo-1877 ayibuse amabhuru kwafanele ukuthi athome ayilwele nabalwako kunempi yaka 1881 ebayibiza ukuthi ipi emajuba nayiphelako amabhuru namangisi bavumelana ngokuthi abahlephulelane sibangani kanti ngathi siyafana nje inapha abantu mzengathana siyababangisa ngoba abantu abanenaga bavumelana ngokuthi akuyokubalwa abantu endaweni ukuthi la kubusa abani unabantu abangaki amadoda amangaki abafazi bangaki abantwana bangaki ifuyo ingangani ukuthi bakhona ukusika ngobutsha inaga le bakhona ukuyabelana lapha kwakufanele kuyokuthonywa khona kwakufanele kuyokuthonywa kwamabhoko ngaleso sikhathi kubusa uNyabela na kusuka lapho bahloma iCommission ekungiyo ezokwenza ihubhululo elinjalo bayihloma eMiddelburg. Umlando usitshela ukuthi kwaba amadoda amathathu abhuru amabili nengisi baya konomtshegelo ukuyokubikela ingwenyama ukuthi kufanele ize eMiddelburg ingwenyama uNyabela azokuphendula imibuzo ukuthi anikele imvumo yokuthi kuyokungenwa enarheni yakhe kuyokubhalwa nakufika lapha ke umlando usitshela ukuthi ingwenyama yathi nithunywa ngibani bathi ngu Peula Paul Kruger ikosenu bekwaziwa ukuthi inkosi ngoba ubabakhe bekamazi ingwenyama uNyabela kuthiwa wathi nimtshele uPeula inkoseni ukuthi mina nangimfuna ngiyokuza kwakhe nakafuna mina ngeze kwami babuyele emva ngabona amakhu avumelana ngelithi hayi ngabona man sikude khulu nasise Middelburg asize nganeno inganeno le kulapha na uchinga esigayweni lapha eBlankwater na uthoma ukwehlela ubona impompom le yaye esigayo ngedosa ampura idosa le nakuqeda ukudlula idosa naso uthoma uzokwehlela kwanje eBlankwater kunendaba ngezileni sakho indaba le amakhu abathi Bottersburg ngikho manje basePotas uzokuwena uzazi ukuthi ePotas uzokuthi umuntu nakavela kwadlalwa la kase ngidlula iPotas iBottersburg ngokwamandebele ngokwabhoholo la indaba le ngubhoholwana aloko kuthiwa ke bajinga babuyela ke abamhlophe ababaye ukuthi ngwenyama sesiseduze silapha eBottersburg athi kuphi lapha bathi le kwabhoholwana le kubhoholwana batanga bona beze kwabhoholwa abakezikimi kungaleso ngaphambi kwalokho sikhuluma bonyana umlando uthini lapha ngemva kokukhuluma isikhathi esithi khumbule bebakhamba nomuntu webupedi okwazi translate abakhona ukuzwana lapha sebabonakala khona ukuthi ingwenyama bayegandelela basho ingwenyama yathi angizwile ikulumeni sengibeshwa ukuthi kunezinto engakhona ukuzenza ngaphandle komfowethu ommelule kwami asitsho usohobukile ukuthi nakangekho uMagelembe angikhoni ngizakuzwa yena ngekulumeni uzangitshela sizanilandela akhona nje usohobukile uyazaba amasi kumhloko umlando lapha amabhuru azakuzwa ukuthi uMampuru ubulele uSikhukhune lisani konke nikwenzako kwamabhoko apho niyokuzuma uMampuru kutsho ePitori ngombana wangatholakala uMampuru uzwana kakhulu nomhali loyo lapho kuba budisi ukuthi abantu abamhlophe sihlale singene enarheni leyo fanele nimzume nimthole nanyana lokho bona bakubiza ngokuthi kumlando ngombana kumlando womthetho abantu abanzima bayekade banganawo
ngoba ukubulala ebantwini bekhethu kwagade kuyinto emphumela wepi nakuliwako. Akubi ukuthi ubulele ngoba uhlele ngokuba mphumela wepi nangabe ufuna ukuthatha ubukhosi kufanele umsuse ngoba kuyimpilo yangaleso sikhathi. Kodwa ngokomthetho wamakhuwa kwathiwa wenze umlando kodwa abantu abanzima abawazi umlando loyo babe mzumela lokho uMampuru. Kodwa kokuza kubabhlungu ke kancane ke ukuthi amabhuru ngaleso sikhathi ke umlando uzokutshela ukuthi iphi imali bebanganayo. Kwasho ukuthi babathembisa ukuthi amakhuwa azokuvuma ukepini le sayithumba sizobasikela inaga esizoyithola. Nalaba ke abalwa noNyabela babathembisa lokho. Bavuma ngoba umbuso wePitori bonganayo imali yo abazokuraga ngayo impilo. Okuzoba babhlungu khuleke ukuthi amabhuru la athi nakafika ko le kwaSikhukhuni bathola uMampuru angekho sekabalekile aye amarishani. Amarishani kuseduze khona ke kiwo umangolo yake kusekhaba omkhulu wakhe ka Mandla Mandela. Kwamarishani apha. Ngikho na usemnyanyeni kwa Mampuru lewe mthola khona. Yawo usekhaba omkhulu nakalapha kwamarishani. Amabhuru amlandela uMampuru kwamarishani. Manje mina ngikubuze ngithi atshelwe ngibani. Anginamraro ke lapho ke bangatshelwa ngeba kwaSikhukhuni ngoba nabekuliwa. Amabhuru nakangena kwamarishani bamthola sekaphumile uMampuru seka kwaMazimela. Kwamazimela ke kwaMngwana. Abanye ke bakwaMngwana siyokuthi ngeba kwaMkwana. Siyokuthi ngeba kwaMkwana. Ngesindebele ke bakuthi kwaMngwana ke lapha kwaMazimela. Ngoba nababekade banamandebele lapha ngaphasi kweNgonyama uMabhoko. Afika amabhuru batshelwe ngibani? Batshelwe ngibani? Mandebele sesena umraro rona namhlanje ukuthi siza kulumana emakhuweni. Nakithi bakhona babekade baluma eMandebele emakhuweni. Ngoba nomlando lo uthe emakhuwa nakangenako kwaMngwana. Wathola uMampuru sekaphumile sekakona umthegelo. Engwenyameni lapha kuhlezi khona ingwenyama uNyabela. Batshelwe ngibani nalapha? Batshelwe ngibani ngoba sebalwela ukuyokufika lapha koNyabela. Kubudisi ukufika ke ngoba phakathi kwendlela yakhona kuna kwaPondo. KwaPondo kulapha kuhleli izilwi zakwaNzunza. Babhalelwa kudlula. Sekufanele balwe nabantu bakwaPondo lapha. Ngoba nabafuna ukufika lapha kunoMampuru khona batshelwe ngibani. Umlando uzositshela ukuthi balinga ukwemba ngaphasi kwehlabathi amakhuwa la afuna ukukhamba ngaphasi. Manje bebemba emini ebusuku amanzuza lavala umgodi iforo leya. Bafuna ukufika eholweni batshelwe ngibani. Akunombuzo sizibuza wona namhlanje sithi salumana kangako emakhuweni na. Angifuni ukuthi bakunobalumako. Okay, so manje ngaphange na ungena ngekwekwezini full time ungena ngemadrameni or ungena uba ngaphakathi kwekomiti elungisa isintu elungisa ilimu nesikopilo njalo njalo. Ngisise ngendabeni njengoba ngisitsho ukuthi ngasebenza nobaba SP. Ngangivele ngoba bengisebenza ngazo izinto zesintu lezi ungizwa ngithi lapha ngithi yakhuluma ngengoma manje. Ngathi ayikho into okhonga la isiyo ngineganadla sahlathululela ubaba SP wathi niqinisile. Ubaba SP wathi ngene emoyeni ukhuluma. Angakhuluma ngathi akukhonga ngikhuluma emhathweni. Manje ngakhe ngahleka baba uMsozi Somachika. Angitshela hey bayalwa abantu. Batho uthakhongwa abantu bayalwa abantu baya. Hawungelilanga wathi hey benginabo bobaba isileni apha bathi man keni siraphelele ku Brown kwapha nje siba ukonga siyaraphela. Ngathawa mina ngisingwenyama. Okubhlungu ke ngokuthi kwaba nezinto vele ezimbi ezenzekako ngomnyaka loyo. Endweni esasikade sikhulume umnyaka phezulu sathoma sasikhuluma kwakuyisikhathi seGood Friday ngaphambi kokuthi kokweli ngomna sisakhuluma lezo. Ngangivele ke ngisebenza ke godu ekomidini yelimi eyayikade yenganyelwe nguye ubaba SP. Ukusuka lapho ke no ubabu uSemvusi Muzimthweni. Abayingisungunu ubheke yena ke usazikhulu isintu. Ukusuka lapho ngikhetha bonyana ke ngibe ngusihlalo
kwasho ukuthi ngiba ngusihlalo ikomiti yomhatsho wonke sekubalwa nabangendabeni. Oh, Iye. Uyalala ke ubaba SP. yes. Siyathokoza mphathi wehlelo. Ke sitshone ngemva kwami sithi Sheldon. Sheldon. Ukhulele phezulu. Nangomsungalazi. Kumnono phezulu kwakho. Kwekwezi. Kwekwezi. Thokozeni kwekwezi. Thokozeni kwekwezi. Nangomsungalazi. Kumnono phezulu kwakho. Nakalala kubaba SP kungumana kwasele kulele ubaba uMandla Sithole owayephethe zemidlalo yomoya. Esikhundleni sika baba uSithole kwangena uFBK. Oh yes, ngiyakhumbula yes. Washo uFBK uyakhamba ke emhathweni ngoba ngiyakhumbula ukuthi kwakumnyaka wama election kuma vote. Yes. Kwakufanele ngiyokthoma kwathi ukuthi kubudisi ke ngoba siya kuma vote. Kufanele ngiyokubamba ngiqinise phela lapha ke ngoba ngisendabeni. Yes. Kwasho ukuthi ukungena kwami kukwekwezi kuyajama ngeveke ukuthi kudlule ama votes ohatsha ama election ngaphambi kokuthi ngiyokthoma ngoAugust ka 2016 sekulele ubaba SP. Ubaba SP leso sikhathi ke seka aphethe zemidlalo yomoya njalo uphethe zamasiko. Iye Jace. Washo ukuthi ngingena ke nami ngisengiyokuphatha zemidlalo yomoya namasiko. Kuthoma kwami ukubona kugadangiswa ke ngoba owayekade amjaphethe umani uLeti Nyathela Chile. Sengibukela ngibona ngayeke ukuthi nawuthi uveza umdlalo womoya uveza njani nabalengisako benzani. Hey uyangibona ngikhamisile lapha ngirarekile. Kanti kwakungimi engangikade ngibathwala. Kungena kwami ke ngohobo ika 2016. Yes. Fikela ngo-2021 i-SABC nayisiretrenchayo. Yes. Kodwa ke ngakhe ngaphuma e-SABC ngo-2004. Ngaphuma emhathweni iye. Iye. Okay. Iye bengiphume ngaphuma emhathweni mina ngelithi ngabona ngingasekho yazi inkulumo leya ethi I have nothing to offer. Iye ngabona ngingasekho into enevalue engabe ngisayinikela umhatsho ngoma lesikhathi ngangibona ukuthi lokho esikubiza ukuthi ama-idea ehatheni aphelele. Ngo-2004. Ngo-2004. Bethatha isiqundu sokuthi mina ngiyaphuma. Iye bengineminyaka emibili basiqashe permanent. How? Iye ngabona ukuthi ayisekho into enevalue engibona ukuthi ngizabe ngisabanikela yona. Into yangifikela kusesengonobayeni. Ngoba nazi into wayicaba ngizokwenzeka. Exactly. Ngoba njengoba ngiphethe into leyo kuyenzani bengithathe leso siqundu. Kungoba ngayo ukubawa kubaphathi ikwekwezile bengana midday current affairs. Yes, yes. Ngayokubawa ukuthi ngaba njani isithome i-midday current affairs. Ipendulo abangipha yona ukuthi ayikho ku strategy se SABC. Kathi ngaphandle ukuthi ngithome into etsha ayikho into engabe ngisakhona banikela. Yes. Into engenza ukuthi ngibe nombono loyo mina nganginesifiso sokuhatsha indaba zekhaya. Iye ukuthi kube nehlelo elikhuluma ngendaba zekhaya kuphela. Lezi ze-Eastern Cape Qumbu noTsolo imbuzi ewele ngedamini sizayibona. Sesifuna ukukhuluma zekhaya. Yeah, straight. Bathola ukuthi bathi ayikho ku-strategy se-SABC. Khani ngizwisise ukuthi ayikho strategy ngikhuluma ngekwekwezi. Kanti into ekufanele ibe strategy sabaphezulu. Ngikho ke into leyasola ngiphethe ngabona ukuthi la ngekukhamba. Iye awukwathola ukuthi ngoFebruary uSteve Pinky Mnguni nobaba uPet Kabini bangitshela lapha ukuthi hey man kuyokuvulwa icompany singathanda ukuthi usijoyine. Awufaka khabe ngijika jika. Into lebese Willing Pet. Ngokuba sikhathi ngabona ukuthi into necabanga ngokuyenza ngoba into lengangiyicabanga ngathi kodwa ngiyokhamba ngiyephi. Nakho bese kuvela ithuba ke. Kwaba kuthokoza kwami ukuthi nakuphela uMarch ngiyakhamba nakuphela uMarch 2004 ngakhamba ngisebenza ngaphandle ke ku private ngithi esenza i-festival yezithabiseni Jazz in the Bush. Yes. Ke Westside Entertainment City siyabasa. Yes.
ngo-2005 siyenze ngoDisember 2005 nango-2006 ngo-2007 kwatsho ukuthi izinto azithoma zisakhambi kuhle-ke Yes. ekhampanini sakhamba kodwa into enye yangikhambisako mina noma ingakhambi kuhle ukuthi kwakhe kwafika isikhathi lapho athola ukuthi siyahola man phela emhathweni ngabona emhathweni bengihola 9,000 Kamuphi unyaka? leso sikhathi nangikhamba ngo-2004 kodwa na sengilapha e-Westside Entertainment bengihola 15,000 into bengibetha-ke Yes. into bengibetha-ke ngoba ngise esigungwini se-management Ngiyavuma. angikhona ukubona ukuthi imali le bengiholela imali enengangaka ibuyaphi ngithi kubaba uPet Kabini ngithi Kabini hayi mina into engayiboni ukuthi yenze kanjani yokhoni hayi mina ngiyakhamba la ngazohola imali enengaka ngayazi Hawu. Yeah. Ukhanjiswa kuhola imali eningi. Manikelela. engingayaziwo ukuthi ibuyaphi Yeah. ngilokho kwakungiphethe ngingangihlalisi kambi Yeah. Hawu. ngithi hayi amandla ami ngifuna ukubona amandla ami ukuthi into Yeah. engigugako le ilingana nemali engiyithola Ngiyavuma. kodwa naphambi kwalokho ngamtshela-ke ubaba uMnguni ukuthi hey man hayi mina iyangithwenya imali le yiningi manje wathi ngiyiphungule na Yeah. ngithi akithi ukuthi iphungule ngihlulwa ukuthi angiyiboni ukuthi ivelaphi Yeah. kwafika lapha sithatha khona isiqundo yaso-ke nokho ikhampani nayo bese inenkinga zayo-ke vele ngasithatha isiqundo sokuhlala ukuthi awa angisayi ngcono ngithoma okhunye eqadi sinobaba uKabini sathoma Umnyanya Entertainment. Umnyanya Entertainment. Umnyanya Entertainment nguwo-ke waphatha abavumi uJeffrey, Yes. Muzi, Cyprus Boys, Cisco T. Cisco T. Yes. Yes, sathoma phakamisa sibathengisa-ke neJohannesburg kubudisi-ke eJohannesburg kufanele ukhuluma English nesizulu msuzokuhle kakhulu sake saba ne-appointment babelibizani ihlelo lingena ngolosihlanu lihatshwa ngu-Andile Ncube I-live. i-live le angisabe bebayibizani Ngaphambilini. ngaphambi ukuthi beyi-live uSisco T une-appointment ukuthi yokuperforma sifike-ke thina beMpumalanga singene kabuhlungu nakhona ngombana abavezi bakhona basibuza ukuthi i-artist ngiyakuphi sathi ngeMpumalanga basala ngelithi abantu beMpumalanga abayibukeli i-show washo njalo bathi hayi abantu beMpumalanga they are not supporting this show so asikhona ukuyifaka i-artist le hawu kwaba nendlela-ke zokrabhela-ke sisiya khona-ke e-Urban Brew Urban Brew, yes. iye so kuzuma abantu esingabakhulumisa sagcina sitholile islot sakhamba soke-ke babizana i-label yoke Yes. stable Straight. ngumuzi nguJeffrey babengekho ngabantu ngela babe-traditional be-Cyprus Boys sifike linde ihlelo lithome singena hawu slot sethu wangena uZola 7 sathonga uyasibona sigidela uZola ngoba lokumthanda siyamthanda bese yokwenza asifona ukwata sikwatile kodwa asifona ukwata ngoba simthanda uZola slot sethu-ke sadliwa ngobunjalo-ke angikholwa nokuthi bayabona ukuthi sikhona kodwa besine-slot lapho ngendlela kubudisi ngakho ukupromota kokuthoma izinto zamaNdebele kwesibili izinto zeMpumalanga kubudisi khulu ngoba abaqali into obalethela yona baqala ukuthi ungubani ngikho ngithi ngaphasi kwalesi sikhathi esikiso nge-digital age ngithokoza khulu nomsebenzi eniwenzako nge-podcast le ngombana i-podcast le lapha bekubudisi khona ukuthatha amaNdebele avele eSouth Africa yonke sivalelwa iminyango i-podcast le ithatha amaNdebele yeqe imikhawulo yamalwandle ibe ngenitshabatshaba amazwe ngamazwe international Thando Mahlangu noNqobile hayi kwatsho umuntu wathi kunenkabe ezingavinjwako ezingavinjwako ngayibonisa ke le
nanzi ke singavinjwako. Awasithokoza kakhulu Bhorholo. Siyathokoza. Yeah. Man, nginekareko vele kutheni unesikhathi singangani nje usekwekwezi? Ngafika ngo-1996, ngakhamba ngo-2004, Yes. ngabuya ngo-2008. Yes. Ukubuya kwami ngo-2008 ngayithola njenganamhlanje ukuthi kune post evulekileko ngibona ku internet. Yes. Kusuka lapho mhlawumnye ngeke ngaba neqiniso ukuhle kodwa ngathi kwangabo 11 ngathi njani ngoba kuyokuthiwa kuyokuvulwa i-midday current affairs. Yes. Angachinga khona ngafike ngathola umngana msikhumbuzo Mnguni sikhumbe sesikokoro nonhlanhla Mahlangu Yes. undo wako Noniwe. Ngiyavuma. Ngafike ngakhuluma nabo ke ukuthi nasi umsindo yangikhambisako kuhle mina la ngoba ngalethi proposal yokwenza ihlelo iza nendlebe yemini bathola ukuthi ke ayamukeleki la ngizo apply ngoba na ke phezulu bengasasebenzi ngoba na bese ngisizenzela lapha sisodwa eqadi unyanya entertainment ngayoku apply nangithumela iapplication ngabona kwakungemva kuka 3:30 akusuka lapho ke kwathula ke ngabona kwathula inyanga zaba zimbili Yo. ngo-October ke ngathola umtato ovela kubaphathi bathi ngize engakukhuluma noNdo no Sikhumba Mhloko ngathi mina ngiyoku apply kodwa nang apply yako ngibawa uNdo abe mphathi wethu. Ngibawa uSikhumba abe mvezi ngathi mina ngizoba mhathi. Yes. Bathi hawu njani ngathi ngoba mina uNdo wathi hayi into zala angizifuni into ngoba na uNdo ngendlela kwaku hathe kungasimnandi ngakho ziningi izinto manje engingabala nje ukuthi nami ngangizibona ukuthi azikhambi kuhle khulukhulu kilabo abane experience angibona ukuthi ababathokozi ngokwaneleko ngikhona sekuvela ithubeli. Yes. Lihlelo elitsha ngathi kuNdo ngathi ungasathwenya ngake i-foundation yakho nayiqinileko nendlu yakho yokuqina uyoba mphathi oqinileko na uphethe mina noSikhumba. Kodwa nangifikako ngathola ukuthi uNdo wako Noniwe akhangabe nehuluphelo yokuthi angafaka isibawo. Sengiyacabanga ukuthi ngabona naye wathi nakabalako wabona sengizokuhamba la ngiyacabanga ngoba nakhanye ngimbuze bangibuza ke ukuthi ngingaba nehuluphelo na nanginga thatha bang-interviewe ukuthi ngiyoba mphathi ngathi uSikhumba uphi. Yes. Kube nguye. Wow. Bathi hawo Sikhumba simbizile sesikhulumile naye kuvumile na uvumako ukuthi interviewele for ubamphathi ngavuma ke ngaya ke ku interview ngayithola ke ngathi nganithola. Yes. Kwasho ukuthi ngalesikhathi kufuneka umhathi. Yes. uThabile Sikhosana oseka mphathi kuKwekwezi FM Ngiyavuma. ube mdobhi ndaba SABC asebenzele Nelspruit. Yeah, ngiyakhumbula. Sekune isikhundla esivulekile kwasuke Nelspruit weza ngapha. Yeah. Akhabe ka ahlala isikhathi ngabona nenyanga izimbili kangaziqede kwavuleka ithuba lomvezi Kwekwezi wakhamba kwathi ukuthi kuKwekwezi kukhamba uhleziphi. Eziphi uNonophayi uapplyile ngawa current affairs sezokusebenza no Nonophayi current affairs. Bese ngabawa yena ukuthi abe mhathi angithi bathembe mina ukuthi ngimhathi. Yes. Ngiyahathaka awanginakinga lapha nginenkinga khona ukuthi ngimi ngijame ngapha ngihlela indaba kube ngimi kodwa ngijimele ngale ngiyozihathi nezinto eziphendulwa kufanele ziphendulwe ngimi nomonakalo engikwenzileko kanti mina ngiyokhalinywa ngibani mina ngikhalima abani. Yes. Kubawa kwami ke ukuthi uhleziphi Sibanyoni abe mhathi weStemba zemini. Abaphathi khange bayivume. Khange bayivume angizazi izathu zabo. Kodwa engqondweni nami yaba ukuthi mhlawumnye bamuzwa nakakhuluma ko ngathi uyangingiza. Ngathi khani bamsola ukuthi uyangingiza. Ngathi kodwa iphimbo lakhe Yes. Linalokho abakubiza ukuthi authority. Exactly. Ngathi mina into lengomana kade ngiyifuna
ngifuna umuntu ozokukhuluma izinto zekhaya nge-authority Exactly. ezokuba nedumo ukudlula amahlelo agada khona. Hayi mina bet. Yawa ngakhuluma nayo Hleziphi wala uHleziphi. Yo. Kanti ngizoba nechudu uHleziphi lokuze birthday yakhe. Yes. Ngizokuthi mina kuthomeni izinto engasuthi ngayihlela ngathi ngiza kuthi ngebirthday yakhe. Yeah. Angazi nokuthi ibirthday yakhe mina mhlo. Yeba. Mhlo ngafika ke sahlela ke ngamkhulumisa ngimhlelela ihlelo ukuthi likhamba njani sizokhulumisa njani. Warareka ukuthi kuba yini ngimkhulumisa kangaka ngathi uyahatsha namhlanje. Wathi angeke ngathi namhlanje. Yo. Wangena zangaqala emva. Hey wagijima na. Wangena khangaqala emva. Yo. Angaqala emva. Ngikho ka angazi ukuthi bathokoza na kodwa na abaphathi. Kodwa na abalaleli bathokoza. Yeah. Lokho kwenza ukuthi abaphathi bathokoze. Bathokoza umsebenzi kaHleziphi awumuhle khulu. Yo. So ubereka nosikhumbuzo mngu. Ubereka no SP at some point. Bayalala bobabili. Uzwa nini ukuthi usikhumbuzo mngu ulela? Yaba budisi khulu indaba kaSikhumba ngoba ngaphambi kokuthi aza kulala wathoma ngokunyamalala angatholakala. Bekhabo nonkosikazi zakhe bangifonela ukuthi ke mina ngingezwa na. Bathi ukuthi kufanele nami ngithome ngifaka isandla simzume. Abanye banande bakhuluma ukuthi ke babone ikolo efana neyakhe njalo sazuma inomboro ze-insurance ekoloyi. Yes. Ngoba nasifuna ukuhlola ukuthi khani ne-tracker na ngoba wayekhamba ngekoloyi. Ngayokuzwa ke ngomfowabo uThomas ke ukuthi kube namapholisa abona ikoloyi emangweni ekseni bayibona kodwa ngemva kwesikhashanyana bayokuhlola ke bamthola lapho. Nomthola lapho nokho bamthola ukuthi unconscious ukuthi uyathile. Bakhona ke ukuthi ayisibhedlela ke waphaphama ke esibhedlela. Nase kufika ihlandla lesibili sasinethemba khulu lokuthi uza kutholakala. Ngoba na ke yena bekumuntu esikhambako siyendaweni naye akhamba ngoba na anabangani abangase bangani bami. Okay. Nase kuzwakala godu ke bese kuhlandla lesibili lokho sinethemba unyamalele. Good. Iye. Kodwa na ke sayithatha lula ke ukuthi amhloka yabazi ngabona kwase kwavela abadlelezeli mani lapha bamenze into bamenza nje khona ke akhe sithembe ukuthi nase kuthiwa utholakele ngendaweni zangeDrobhena ahlongakele yasirara kakhulu ngoba na waye sasivele simzuma lapho ke sekufuna yena umfowabo uThomas uthi awutholakele kodwa hey vele washote ngikuphathele indaba ezibhlungu. Kwaba kumbanyana ukukhuluma iqiniso akhe ngisho ukuthi indoda ngiyithembileko ngoba na bemuntu othanda indaba athanda ukureporta kangangokuthi iye wakufundela nojournalist obuke yena thina sifundele thina sesisebenza ngayo. Yena ke wayifundela asaya kiyo ngumulana ndayi Johannesburg kodwa na bengithi nangiyokudobha indaba ngikhambe ngelesihlanu ngimthatha lapha Somarobo Fontaine sikhambe ke stop indaba thatha umJakes Masilela sikhambe stop indaba. Nase kuvele lokho kwaba into ebudisi khulu. Nanyana yenzeke sengibuye kwehlandla lesibili ngoba na bengo 2017. And then nawuzwa ukuthi ubaba SP Peter Mahlangu ukhambile bokuphi? Mntanga baba. Ngoba nangizwako sasisemsebenzini ngoba nazwako wagula kusebusuku sakuzwa lokho ukuthi uyagula. Sisemsebenzini sezwa ukuthi uwile. Bese le aluleme ekuguleni okumbambe ngobusuku. Waba umuntu ke nokho ozizwa ngcono kuthiwa wakhamba waya esalon ukuthi akhaya uzilungisa. Athi ke ihlekelele yenzeka leso sikhathi. Ngoba naye okwaba abhlungu khulu ngoba boSP ukuthi khulukhulu ezintweni zesikhethu sasisame ngayo khulu.
iye ngombana esinganaqiniso lakho besikudlulisa kuye nalokho ke sinenkinga nakithi sinenkinga nangamakhosi ngase ngiveze ngabomu nami bengisama ngaye into engikhuluma ko bengiyazi into leyo ukuthi ukhuluma into uyazi ukuthi uthembe bani bengikhona ukuphendula nalapha omunye umuntu angekho akhona ukuphendula khona ngoba bengazi ukuthi uyokujama nawo iye ngoba na bekufika amakhosi njengoba kuzokuwela ingoma bafuna kumenyezelwe imihlangano yengoma nokuthi bakhuphe ingoma mina ngithi musi iyaziwa ingwenyama eyikhupha ingoma umnyaka lo angeke samemezela ingwenyama leyo ingakakhuluma Jace balwe ukuthi thina sizwa ngalabo thina asisi lapho mina ngiphendule ngithi thina komnyaka lo sizwa ngaloyo ababize abaphathi ize izokukhulunywa ke nabaphathi anafika lapho ubaba SP athi kunjengoba chwile yo miye kangangokuthi amakhosi nomphakathi angeke ngabona bazi ukuthi siqalana nobudisi obungangani ukubavikela ukuthi bangalwi sibavikela ukuthi bangalwi bavikelwa umkhatsho straight abazi ngoba na uthola into leyo ukuthi nomunye ufuna ukuzibona anamandla komunye kodwa nabafuna ukusebenzisa umkhatsho nabahathi hayi singali ukuthi bakwenze kodwa na hayi sicabanga umphumela wakhona ngoba na usebenza emkhathweni njengalapha eZBC kuthiwa unesibopho so kwenza izinto nokubika nokukhuluma responsibly okuthi ukuthi angeke wenze into ngobudlapha nobuchapha uthemba ukuthi kuzokuthiwa ayikubambi ngoba ungenza into ungavuma into ulwise abantu alo omunye hayabone kwangathi yena uyamalela ngoba akumfikeli ukuthi uvikela yena ngoba navanathi akufofako kuphumelele mina kodwa na uphakathi uthi akungabi nofako nje engifuna ukukwazi ukuthi nje siphile esikhathini sanje ukukhatsha kanje nokukhatsha kwalokho kade akufani siphile esikhathini sama social media digital so umbono wakho uthini ngesikhathi sanje kwakhe kwaba nesikhathi lapha ngangikholwa khona ukuthi ayikho into ezokusikinya umkhatsho kangangokuthi ngakhe ngathi ngenza i-interview nobaba uDavid Mikimalatsi kaSibanyoni umkhathi liphimbo lokthoma leKwekwezi FM iRadio Ndebele njengomkhatsho ozijameleko ngo-1983 ngimbuza ukuthi ubona i-television imsikinye kangangani umkhatsho ukuthi uphungulele ngoba na uthola kunamahlelo athandwa babantu bakhethe ukubukela umabonwakude kunokuthi balalela umkhatsho watsho naye wathi wangibalela umlando ukuthi umkhatsho uqine kangangani nami ngabambelela kulelo njengomuntu engithatha ukuthi ungifundisile ukhatsha ngoba na iKSRS le yalethwa nguye ibiphethwe nguye uBabamalathi kodwa nakufika lesi sikhathi se-digital ngilokho engikukhulumako ngaso sonke isikhathi nangikhuluma ngalezi mina ukuthi khona ngikholwa nje mina ukuthi into zokusikinya umkhatsho fika kwe-digital kulapha ngithoma nami ukudzubhula amagama laya athi adapt or die ukuthi izinto zonke ezingekho namhlanje ingasi ukuthi azikho ngombana ziphelelwe isikhathi azikho ngombana zabhalelwa ukukhambisana nesikhathi injalo bavumi besikhethu njengomvumo wesikhethu ke ngibeke lapho ngabomu sikhathi lesi ngokukhanuka kwami ukuthi basebenzise ama-platform afana ne-podcast kaThando Mahlangu ne-digital radio ukwenza umvumo wabo ukuthi urhatsheke konke nje urhatsheke digital ngombana ukuthi uyorhatsheka nge-traditional media okubuhlungu ukuthi i-traditional media leyo ikwekwezi kuphela
manje nokuthi traditional media pheze ngizokuthi ngisebenzisa buchulweni igama le media kufuze ngithi medium ngoba ngikhuluma ngento eyodwa kuba likhona elincancane khulu ngikho kuyakatelela ukuthi sikwenza lokho ngoba nasingakwenziko siyokuphelelwa sikhathi. Mina ngingatsho ngabomi ngaphandle kokusaba ukuthi imihatsho ekhuluma amalimi wesintu ibambelele ngokuthi kusese nabantu abakhuluma ilimelo ukuthi umthetho sekelo usabavuma njengelimi elisemthethweni. Kodwana kunemizi abantwana babo babakhulumisa isingisi namhlanje. Lokho kutsho ukuthi ababelethi labo abakhulumisa abantu ababo isingisi bangebokugcina ekorweni yemakhabo ukuba mandebele. Ngezwe abandebele likhuluma English. Ngubani-ko yokulalela ikwekwezi ekhuluma ngesindebele? No one will listen to Kwekwezi. Ngikho isindebele kufanele usiye ku-digital. Ingasi umhatsho uye ku-digital. Thina abantu asikhambeni siye ku-digital. So nawukhuluma nge-digital nje ufika kukwekwezi kusese radio Ndebele or kuyikwekwezi? Iqeda ukuba yikwekwezi ngoba na ibe yikwekwezi ngo-1996 mina ngifika ngo-October ka-1996. Yes. Ndimande esizukulwane sakwaMakoma. Sophie Ndimande elinye iphimbo esilikhumbula emhathweni Radio Ndebele emahlangothini ahlukahlukeneko urhatshwa kwamahlelo. Sikhuluma nje namhlanje mvezi omkhulu ehlelweni Zibuya Nabazumi. Asibethele izandla uSophie Rina Ndimande usakaphambili. Ngaleskhathi asithome sibize lapha kwaThama Flomi Batsheleni Sikhosana. Wenze imisebenzi ehlukahlukeneko emhathweni Radio Ndebele endabeni amahlelo ahlukahlukeneko kunengoma nepromo ku-Radio Ndebele beyithi sibethele emadwaleni. Ngiba ukungibalela abarhatsha abadlula ekade babereka kwekwezi. Akhe ngithome ngokubala ngabomu ikulumo evane ngiyitsho ukuthi ekurhatsheni kwekwezi FM kwaba nabarhatshi abathathu. Ngizokuthi kwaba ngesingami ngithi kwaba nabarhatshi abathathu. Ngiyakuzwa mina. Kunzima nzima uDimonzima namathambo. Nguthiza thiza. Upunka. Yes. Wakwabonga amagobholi. Yafo kwethukelwa. Sengimkhumbula lapho kuphela ukuthi beke basho bathi mayipunka hamba chocolate. Yes. Nombuzana nyathi. Oh. Bekwazi ukuthi ngo-1685 namhlanje sike kwatloliswa kokuthoma inarha ye-Cape Town. Ngo-2005 uNobi Ngomane 38 bekamdosi phambili e-Free State wadunyuzwa lapha ke endlini yakhe ke Bloemfontein wahlongakala ke asazi ke ukuthi ke icala lakhona ke laphelele lapha ke ngo-1971 amapholisa we-America abamba isiqhema se-Allen Brothers ngemva kokuthi bebambethe lapha ke namkha bebaphethe lapha ke indakamizwa. Ngo-1980 ehlangothini ke lezokuzithabisa ke uPink Floyd ingoma yakhe ethi Another Brick in the Wall yakhwela lapha ke esiqongolweni yabaphambili isikhathi eside khulu enarheni le yake bekube nje. Buzime. Okay. Lapho ngibala kuthi sengibala ngokwezizukulwane ukuthi ngesingami. Ngesinga. Okay, ngibawa sibeke net la, ne? Sayipakulula ke nje. Abarhatsha abathathu aba benza ini ehlukileko kunabanye abarhatshi ngoba ukukhuluma iqiniso abarhatsha aba bavelela ngendlela ehlukileko ene ngama generation angafaniki. Yes.
uPiki Mabona uMaphophotha nguyise lomhatsho wesiNdebele. Ne. Unofanezile Machiana ngunina lomhatsho wesiNdebele. Kuthi ukuthi omunye nomunye umuntu ohatsha ngesiNdebele kungebanga labantu ababili abo. Ngiyavuma. Ubaba uPiki Mabona uMaphophotha ngokuba lendebele lokthoma elingubaba elikhuluma emhathweni. Uma Miriam nofanezile Machiana abe ngumma wokuthoma okhuluma ngesiNdebele emhathweni. Ngale kwalokho bonke abanye sibahatshi kodwa nanyana omunye aba nendima lapha nalapha kodwa indima esinayo ingileya yokusekela njengokuthi indlu ayisi indlu ngomnyango kwaphela ngestina kwaphela kodwa iyabambisana kodwa ayibi indlu ifulelo ingekho sibiza ukuthi liboda. Ngiyavuma. Allo abathathu aba benza iboda libe yindlu ngesikhathi sakhe unzimanzima ngendlela aziwa ngakho ngokuhatsha kwakhe ingoma zesiNdebele kangakuthi ingoma ezazivela ngendlela ayezinanazela ngakho sasibancane. Mina ngikhumbula kuyaye ngakhohlwa kakhulu ukuthi nakayo kudlala uNopeni Nepakama abiza ukuthi idisco yesiNdebele ngoba nakwakudume idisco ngaleso sikhathi ukuthi ingathanda bekunamhlanje bekuthi mapiano wesiNdebele. Nanyana nangizwako khangasuka msinya kimi mina emkhumbulo nami nyanya ngizwako ukuthi wasuka wakhamba waya embusweni wakwaNdebele ngaleso sikhathi. Kwafika uThiza owathandwa ngomncane nomdala ngoba indlela ekade ahatsha ngakho yayilula nemntwaneni osesemncane ukurelate kwakulula ukuthi akhambisane nento ayihatsha kodwa ngakelinye ihlangothi uzohatsha amahlelo akhambisana nabantu abakhulu abenza abamthande nangendlela azinanazela ngakho nakakhuluma nabo gogo nakakhuluma nabo bamkhulu. Kwayokufika uMbuzana ngazi ke abantu bakuthini ke nangikhuluma amagama la. Umuntu owaduma ukudlula icompany ayisebenzelayo. Amara vele uMbuzana Uqinile khona. uthi nothi ubuya kwaNdebele vele bebaku-associate uwamuthi bamphusana nothi uyefoster uyamazi uMbuzana nothi Alex uyamazi uMbuzana yo no uThis uMaratho Mango Mgidi kwakho wangicocela naye ngesinye isikhathi base Eastern Cape ukuthi nabalena ababatshela ukuthi babuya kwekwezi bese bathi unomathotholo olimi lephi bathi isiNdebele bambuza ngoMbuzana. hayi uMbuzana yena ngale kwalokho ke ngabasakhako njengomandla kayise kavula indlela masanabo Ngiyavuma. owayefunda indaba kube nguSP uCool Cat Yes. kube ngubabu uRay wakwaNduli. Yeah. Ngikuthunuka ngikupholise sasimthanda kakhulu ke ngamahlelo wakhe azihatsha ke nezesikhethu athanda nokubiza imbongo ke. Iye. Kimi ke sengibabala ngebe kade ngibalandela kakhulu. Kwakunoma uNodathile Sikhosana. Angangaphundwa mahlelo wakhe nakanye. Bese kwakuba ngumfundisi uMthweni. Umfundisi ngangithanda indlela ekade akhuluma ngakho ngizakhumbula ukuthi ikolo yinto esafundiswa yona kodwa ngangithanda amagama ayekade awakhuluma ngathi into yekolo le yangifikela kade mina ukuthi ayikhulumi nami ikolo ngoba mina kunento engingazithandiko zintathu ngizibona nje sengimdala nje ikolo ipolitiki nefundo angizithandi ngoba ngizibona zingisebenzela ngendlela efanayo zikhupha ubuqopho bakho bafake babo awukhona uzicabangela sesikhipha ubuqopho bakho iye awusakhona uzicabangela ngathi bakuprograma efundweni ana ufundisa nesondweni bayakuprograma nepolitiki yakuprograma. Yes. Mzipolitiki ngepolitiki nikhona ukuzwana ngento enani niyibonako ukuthi into le kufanele siyenzele umphakathi. Kodwa nakube nomunye athi no umphakathi wazulu isenu uthakathaka ubona umuntu wajika avumelana nento leyo. Uthi kanti ubuqopho bakho kuphi?
iye kufana nesondo Yeah. bakhona ukukutshela msesondweni ukuthi ungayokuthomba ungayokwela Yeah. utshele umuntu ongathombi ongaweliko hayi khona ubuqopho bakho kuphi wena Yeah. manje nemfundweni bakhona ukukufundisa ukuthi na ufundileko uhlala edrobheni Yes. ufanele ubonakale ukuthi ufundile mina ngibona ukuthi kunomuntu okufundisa into leyo Ngiyavuma. kodwana ifundo yenza umuntu acabange njalo bese sekune njengokuthi ngiyo into yeza negama nandi bathi tax enzeni konje Black text. i-black tax ukuthi batsho na uhlogomela abantwana bakwenu batsho i-black Black tax text. umuntu ukhetha ukuhlogomela abantu bangapha uchiya njani ummakho emhlagweni uyokhupha emhlagweni umntazana wemzini umbala intombakho uyokukhupha umsana ngabo Yeah. uchiye ubabakho emhlagweni uyokukhupha umsana wemzini emhlagweni Yeah. ngithola ukuthi yenze kanjani kodwa nangabe uyibona mina ebantwini abangakafundi ngibona khulu ebantwini abafundileko bese ngithi kanti ifundo le thina isenzani isivala ingqondo na isenza sikhohle sizikhohle bonyana La ubuya singobani khona. Umndeni sekulinaba bangaphandle sekungibo. uze umuntu athi umndeni angufuni umndeni unenzele ungizwa ke ngisusela lapha ngikhuluma khona ngoba umfundisi umthweni ngikhumbula Yeah. i-quotation engeze ngayilibala ukuthi indlela eya empumelelweni ayizi imbethe ingubo zobukhosi ivela izinkinga Ngiyavuma. kulo magama layo indlela ekade akhuluma ahlathulula ngayo ikolo yobuKristu ebe ingiphakamisa ngaso sonke isikhathi nangemlaleleko Ngiyavuma. kwafika uOtis kwafika uCodesa angithi bayethe ngonyaka bachana I'm very impressed. Ngiyabengakayilindeli lento ngithokoza kusala izandla zombili kwafika uKwaito bese ke bengithanda kakhulu uMaurina Ndimande ngendlela ekade ahlathulula ngakhona akafunda indaba ngithatha ukuthi ngabanye abantu abangikhuthazako noGolide Sibanyoni uJohn Sibanyoni abanye abantu abangikhuthazako ukuthi ngithande indaba nanyana nangiza emhathweni bengingase umuntu wendaba ngoba na amabizo wami mina nginguzondi naleli lika William ugogo unokhana walitshela umem Mnisi umistress ami we-ongesins mina khanga ngitshela mina ngezwe ngoba mangibiza William Yo. mina khangazi ukuthi ubiza abani La ka Branco. leli la ka Branco ke livela sengilapha emhathweni ngebanga lokuthi kunomhathi weAmerica uShadow Stevens uthi na ugugula lapho uthi Shadow Stevens uzamthola uThembisile Mnisi ube mlaleli we5 FM bese kunomswa kwa ongusibari sami nje ngithetha wabo ube naye alalela ube umuntu olaleli i5 FM mina ngilalela i5 FM sengihlangana nabantu engithola ukuthi ngikho ngithi bengidlala umvumo werock and roll ngabomgqibelo i5 FM beyine top 40 idlala ingoma njengomuntu othanda umvumo ku top 40 ke bekulihlelo langaphetsheya elidlalwa emhathweni weSouth Africa ku5 FM kulihathwa nguShadow Stevens uShadow Stevens ku introduction yakhe bekathi now like the whirling winds and the Branco busters in the cosmic radio manje bengikhuluma into eleke nami ke abane ngiyilingisa nase kuvela ithubeli into lemzibe ngiyilingisa ngisuke ephumula ngiyemiliva lengikhamba ngenyawo ngifuna ukuhamba ngihatsha ngifaka ingomezi vele ithuba lo mhatsho ngiyemhatsho ngifike ngikhuluma into leyo ukuthi mina ngingo Branco buster in the cosmic radio How? nase ngilapha kwaKwekwezi kufanele sengiyokwenza indaba ngithi ngiyahlela ukuthi kuthi nangifika lapha nangiyofika ngithi nginguzondi inkambule ubaba uJohn Sibanyoni wathi awukwazi ukuba nguzondi nguBranco ngithi phela uba nguBranco into okudala ukuba nguBranco into okudala mina nje sengikhuluma indaba ngoba phela lapha nabangi-interview bathi angisi serious nje ngifuna ukuba serious ngifuna ukukhuluma into zabo uBranco zokudlala
Bathi babusibanyoni wala wadawa. Ngeke. Angeke kulunge nguBranko Nkambule. Kuya kwami nangingena ku current affairs ngafike ngathi ngingoBranko Nkambule. Nangikhumbulako kwakade kulihlelo lemini kwakuyi-current affairs yemini yasuke yavalwa. Ngikho ngangisele nangifuna kwesibili mina ngangifunela ukuthi ngenze ezohatsha indaba zekhaya. Yes. Lotshani. Ongani uJones kwethu umntana kulizo la amagala Siyathokoza ngithabe ngenye indlela namhlanje kwamambala kuya kude sathoma umkhatsho leminyakeni ama-30 edlulileko sithoma senza wonke amahlelo kaze sasibafundisi balulekhosi bangakafundi fika abafundisi kwekwez FM sasisiboyiza nendlebe engakafiki bayoyiza nendlebe kwekwez FM sasifunda nendaba nakho konke Bathanda senkosi akakulinde kule ntambama yanamhlanje bengakatshejile ukuthi nami ngizakubahlangana nalaba bantu abaqakathekileko ababalwa njengabantu ababeke ilitho elibonakalako ebandla babe babizelwa kilobu bujamo esikibo namhlanje silapha ngithanda ukuthi ngizwakalise igama elithi ngiyathokoza. Lotshani lonke, ngiyathokoza. Ngithome ngokuthi bayede ngilotshise ngabe mtshade nangathana ingasingibo ngasingekho basitatayisa sabe safika la sifike khona. Ngithanda ukutsho ukuthi ngiyathokoza ngokusekela ikwekwezi bekube kunamhlanje. Sathoma kancane kwabe kwafika sekuyi-30 decade phela iminyaka emasumi 30 mina ngibajoyine ngo-1985 ukuthi bayethe indaba ezitha bayethe ngonyama amakhosi wonke indaba ezitha lotshise nesitshaba sonke ngilotshise wonke umuntu kodwana-ke ngaphambi kokuthi ngikhulume ngenze konke ngiba ukwenza nasinto ekhethu kamakopoli kamhletsha sigopho eside sakonomadenge kwesigopho bezigopholana sesabotshezi kakhukhula ngokhuphula emzini amadoda sesabongulu mvumo amavutho mabi sesabiqineni mavuko mabi iphile lakadamuzo kwasomongo wabona siyithuba esidala ngokopoli uthonjalo sehlakweni ukwazi indoda ingawuseni ngaphola isibhoko umfazi angawusena ngabhijibhelwa iyo usela mkamkama wabhijibhelwa uzipho mmevalini ikongolo ingani waphanda amathumbu wendoda imali waphanda amathumbu wendoda siyihleka nembasakonomadenge esahleka nonqabungabuduma unqabungabuduma yahleka nengwe yahleka nomakopoli kamhletsha ibungutsha ukuthi useyibouba abayikhosela abangabhathangubo bayikhosela izizala zamakutimba izakhona ayobayobayo niyabona ukuthi nokodala ngisaphila ne niyabona ukuthi ngisaphila nyana isitona sakho nokhulu babethu ngithanda ukuthi ngilotshise nonke inambama yanamhlanje endaweni enkulu. Hallo sisekhona la ngithanda ukuthokoza lesi sipho abangiphe sona ngisaphila kule ndawo. Ngifuna ukungena ukuthi umthelela obenawo namkhana indima oyidlalileko kumafilimu kodwana ngifuna ukwazi nge-economy ephethelene nengoma esitshabeni samaNdebele siyayiwina or siyilobile ipile umnotho Iyasiphunyuka ne iyasiphunyuka ngombana isiphunyuka ngabona ngomkhumbulo esinawo yes thina indlu yesikhumba lesi ke ngikubekele imbonelo ezimbili ngikubekele isibonelo esithi thina ndlu le nangikwaziko wenza into yesikhethu angikusekeli ngoba nangithi umntakakora ufuna ukunona ngami ngikhethe ukuya engcenye namhlanje mihlobo engenzi isiko ethengisa nento engathengiswa kusonyana ngiyafuna kodwana usonyana lona kangathengiswa nguNqobile
yokuthiwa mntazana onjani mhlolo uthengisa isonyana Yey. Yafo. yasilimaza indlela esicabanga ngayo. Yes. Kwesibili ngikhuluma kumbi-ke nje Yeah. angazi baza ngikholwa ababukeli bakho namkha bazokuthi ngithanda amakhuwana kodwana mhlawumbe isibonelo sami sabasimbi kodwana ngithi mina uyangikholwa na ukuthi ungathi kungavela umuntu omhlophe angithi ukuthi bonke bazokuba njalo kodwana yinto esiyibonileko athi ngifuna ukwakha i-studio lapha Thando Mahlangu enqobile Masuku studio ungangibiza malini utsho wena uthi ngingafunana unganginikela 25,000 ingangani 25,000 ngayakha awa athi yakhe hawu umuntu akhambe kuyi lithi nalibuyako lithole sewuhlomile sewupendile khibe bekalindele ukuthi uthatha inyanga yonke wena uqede ngemveke ezimbili uyokuthi wayiqeda ngemveke ezimbili uthe malini uthi 30,000 athi shoot uyayazi into yenzayo uyakhona ukukunikela 40,000 ngombani uyayazi into uthi engqondo nakhe uthi uyayazi into yenza kodwa ekhethwa kulesi sikhumba uyafika umuntu uthi man ngifuna ukwakha indlu nasiyibodele kungakwagogo kwamapha ungangibiza malini uthi ngingakubiza 20,000 akhambe nakabuyako bekakutshela ukuthi uyazitshela ukuthi uzoyakhe inyanga yonke nengoma beyimbambe nakabuyako wena ngemva kwemveke embili uqedile athi uqede msinya kangaka awukwazi ukungithatha imali eningi kangaka ngesikhathi esincane kangaka akabali skill sakho ukuthi uyifunde kangangani bekufike lapha into le ukhona ukuyenza perfect uyenze kuhle ngesikhathi esincane ubala ukuthi isikhathi esincane khulu ukuthi ungangithathela imali eningi kangaka ubudisi bulapho ngomnotho wethu ngombana engomeni ka 2013 nangikhumbulako ngabona babe yi-62,000 abantwana ngabona ngaleso sikhathi ngabala ngabomu sengibala ukuthi nakuthengiswa inswazi sekuthengiswa nosonyana nje ukuthi uthi nangathana besemthengisa sengibala ingubo konke yayifika ku 2.5 billion imali esisebenzisako njengamandebele esikweni lethu singahlomuli kodwana sikhupha kwaphela sesithokoze labo esingabasekeliko sibasekela ngoba sesihlulekile kabangasimandebele ngikhona ngiza kwabongwe uma ubongwa athi na ungaya lapha unamasuku uyazenza ngazenza khibe mara abastata abaziqedile Injalo vele. Benza njalo. Ngikhwelile ngemali into yokuthoma ngithi basho mara abastata akuchiphile malini into engiyikhwelako nangidlula uThando Mahlangu ase epambanweni andlela yePola Mall ngidlula uThando la ngiya emara abastata ngoba ngithi yazi ngithini ngithi emara abastata apha ngombana kuchiphile ngiyokuthenga izinto eziningi kanti bengingathi ngombana uyazenza aphungele mara abastata ungiphathele lokho nalokho nalokho kodwa sikhoni ngombana ngizomnonisa ngizokunona uyasikhunюха mnotho nawutsho njalo mva nje ngibone abobaba uyabona ukuthi bawisele kodwana ehloko bambethe uboya bambethe into yamazulu lejika yithi akusimchocho ekufanele ngathana bawumbethe ngibone nomunye umbethe neporiane nomnqamo nje bengamtshela ke ukuthi yakho le ayifuneki la ngephathini iye ngimtshela endleleni kodwana unabanye abobaba ngevenini iyakhamba izibuza ukuthi babhalelwa yini kumtshela bona bebakhwele naye ngevenini ukuba ngamazondo bongwe mazondo ngabomu Kengidlulise naleke na. Yes. Iswazi lidlalwa masokana ngisho. Kwenzeka isehlakalo ke ngomgqibelo izolo. Ngizijamele 4way. Isokana yazi lalithatha iswazi lathi ha. Zokubhoda solathi ladlula nami so. Laba betha bentazana iswazi. Mhlolo ngesikhethu umhlolo singawuhlathulula kabili. Umhlolo yinto esithoma uyibona. Careful. Bese kunomhlolo wokwenza into engenziwako. Mhlolo. Mhlolo. Yeah.
Hey, uyatora nawe njenjalo ngesikhethu. Ngiyavuma. Ingimangaze rag. Vele bengaphelelwa mamano ngathi ayingcono ngokuhlala emodereni ngoba miyere kudlula imvenezi. Ngizokulimala omunye egcineni vele uyolibetha vele kulizwakala emzimbeni ama. Sekuthi ngathana siyakhona. Siyokubawa lapha kuba bo BA ngabo mhlawumnye simzume simthole simbawe sithi sesimbuke ngabo sithi siba ukwenza i-documentary ngawo sikulandelele impilo yakho ukuthi njani. Sizoyibona impilo yomuntu ohlola ukuthi igcina njani. Kosa kwethu ngiyathokoza kakhulu kwamambala ukufika manje emafilimini welimi lesindebele udlale indima engangani? Ngase ngitsho ngabomu ukuthi ngemva ngoba nangabe uvela ngaphambili uBM mabona production wakho wangidosela iye asitsho hey man ngibona ukuthi hey ungafaneleka na ungakhemba ngahle ka bathi kahle ngifuni yawa awa futhi ngathi ngizokulingisa iya kodwa ke ngimuntu onethando lesindebele ubundebele namandebele ehlizweni iya ngaso sonke isikhathi kimi namhlanje ngisesenesifiso sokuba nomabonwa kude ongowesindebele ngiyavuma okhuluma ngamandebele oveza ubundebele ngiyavuma sesenze imizamo eminingi sinabo BA mabona sesebenze nama channel ambadlwana silinga ukuphumelelisa lokhu ngaphasi kobujamo obubudisi kubujamo obubudisi ngoba na ezinye izinto zifuna imali yena ke njengomuntu osebenza ngawo amafilimu seduze sihlalelene eduze khulu sinaye sibonisana ngezinto eziningi naka nomcabango awucabangako ngemsebenzi wefilm elithize uyangithinta sibonisane nakunento ngicabanga ngimthinde besibambisane besibonisane lapho abanenge kavane bangakwazi ukuthi kuyakhonakala ukuthi bakuhlangana noBM babone bebenze kade umuntu lo simhlebile simqedile simbonisene ukuthi kusho ukuthi uyokhendleka kanjani ngoba nawumuntu wama ideas amacha amaningi kangangokuthi abanye abaningi vane bangawamukeli kuhle ama ideas waka BA mabona ngombana akhambisana nezinga leli elibizwa ngeprofessionalism aloko abantu bekuthola ukuthi endweni nakwenzinto bana bathanda naku sketch abantu bazi kungabi nehlelo elilandelwako kodwa nakuthola ukuthi nasikhuluma ade lapha nginomraro ngiphela nginomraro nje kodwa nasikhuluma ko nomhalo sayibeka nje simhlebe bese simqede nasele ayokukhuluma naye umuntu uthola umuntu sekayivuma uBM unendlela yokuconvince umuntu nayo iye bese umuntu asibone isandla sakhona nasi into ebengifuna kanti akayifuni iye konke lokho ukusebenza ngezamafilimu khulukhulu television kimi kimi isifiso sami nebhudango lami ngaphandle kwetribalism ngoba libhlungu leli gama letribalism ngoba nawu ulwela into yakho nento yekhenu sinokuzwa abantu bathi utribalist ngoba uvikela into yekhenu kodwa nabalwela into yekhabo sizwe kwenziwa isibonelo ngabo ukuthi napha abantu abasithandako isikhabo hawu vere inasi mara wena wathoma wathi iye kuthi wathoma wathi wena uzonde mhlobo minye bona benza kuthiwa napha abantu abathanda isikhabo akunamuntu namhlanje okhona ukukhuluma athi uthanda isindebele ngiyacabanga bayakutsho wona bathi ubandlulula abanye ngayatsho vele okubuhlungu ngilokho isikhathi ngiso ilanga ngilo ihlelo ngilo sithini isindebele yethu mlaleli ngingubranko ngokobhoholo ngibhoholo kontombi mboyikazana marumo ngisalusa ngodludlo marumo ahleza ivekele siqale indaba enkulu ethi indoda ingathatha ivumelekile bonyana ithathe isibongo somfazi sithini isindebele sihlangane khona Mayelele ngokuhlonipha
Kodwana-ke mina ngisalibona lelo thuba khulukhulu lapha sikhulume khona ngendaba yesikhathi se-digital sanamhlanje. Ngabomu emntwaneni wendebele ngithi asazi ukuthi bekuloywana khulu na lapha ebesibuya khona. Kodwana ubuloyi yinto embi namhlanje sekufike incwadi nefundo nepolitiki. Ubuloyi i-wisdom ne-power esaphiwa yona ngombana kuba ngathi uthe ubuloyi ingani sinebongo zakwamloyi bengathi ukuthi bebaloya kodwana umuntu othome isibongo esi mamandla ababegade banawo ukuthi ukuthi ngokwelimi lanamhlanje magic ubuloyi ubu ngombana bekade aphiwe amandla lawo ingani umlando usitshela kuhle ukuthi umzilikazi banomagodongo bahlulana ngobunyanga ngelokuthi umzilikazi ngikhuluma ifihlo ke manje bazase baboneka abathwakazi ngikhuluma into ezingakhulunywako manje into yayigade ikhona umzilikazi wayengasahleli nanyana ngiyiphi inkosi wayefuna ukuyifunda ukuthi inyanga zayo zinamandla kangangani. Umlando uyasitshela amandla kamagodongo wawabona umzilikazi ngikho amsahlela ngoba afuna amandla. Ukuthaka kuyinto yesintu sisintu kodwa kwafika ifundo ngithana wathaka lapha bathu nenyoka ufuna ukuba nemali ufuna abantu bathathe lento ayinabuzi kodwa kumamandla abantu abanzima esiphiona angisho ukuthi ngithakile kodwa kule hubhululo ngikhambe ngalifuna ngalithola kangangokuthi ke ngikhulume kumbi ngabomu ngabantu abasonda emangweni ngingomunye angithi ngimuntu ningizule ukuthi ngikhuluma njani ngekolo ngingomunye wabantu banomraro khulu ngabantu abasonda emangweni even sibabona ngiyababona enhlanu kwamanzi akhambako so uzokuba nomraro na ungakayo hubhulula uthola ngoba mina kwangibangela ukuthi ngehubhulula ukuthi kanti bobani beza njani kutholakele ukuthi nakungena incwadi eletha ikolo etsha ikolo yesikhuwa abantu ababekade bangayivumi bakhetha ukubalekela emangweni ngoba naleya bebayakhela imakhiwo bakhetha ukubalekela emangweni ukuthi bakhone ukubulunga ikolo yethu sibabantu bathola ukuthi abantu sebathoma ukubabalekela babalekela kileya babona ukuthi abayamukele naleya bayivange babatshele ukuthi enigijimela lapho leyo nayo nasi-ke kodwana ningalahli yenu le ngikho sibathola banezinto esizibona kwangathi buloyi akutsho ukuthi ubuloyi abantu ababenzi ngoba kunabantu benhliziyo ezimbi ngatshola mina zinyanga sisemhlanganweni we-Traditional Healers Organization bangifundisa embizweni yabo mina ngabawa mina ngathi bangifundisa ubuloyi ngathi naningakghoni ukungifundisa-ke ubuloyi ngiphani yenyoka ke ngikwazi ukuba nemali nase bangiphendula sise City Hall ePitori ngemva kokuhleka ke nase bangiphendula bathi zasikutshele ke ubuloyi awufundiswa umuntu belethwa nabo ubuloyi ihliziyo yakho alo ngikho izinto ezisebenzako eziphilisako ngehliziyo umuntu uyakhona ukuzenza zibe yinto eyingozi ngikho nesihlahla othi wena usithole kwaDokter uyakhona ukusebenzisa usenze ichefu ebulalako nesintwini apha kunjalo Yathokoza nomzaza Bonomzana ngibethe kelinthokoziseni Bonomzana ngibethe Grootman, your word of the day and your take about the whole episode.
Hayi namhlanje mvana ubuyokhubhulula ingorho. Ngithokoza ukuthi ugcine uyitholile. Mloyisani siyathokoza ukuthi ufike ngaphakathi kwe My Story with Thando Mahlangu noNcobile. Engakutsho ke mina ukuthi ekuhambeni lohatsha Thandosi awukafike ehatsheni ungakadluli ezandleni zaka Branco. Ngiyavuma. Ngidlule amahlandla ambalwa kuye ngisebenze naye ngelimi. Mahlelo esibuya kiwo umnyaka opheleleko lo benginaye kusivukile pheze sikhamba iminyaka emithathu ke lapho ngisebenza eduze naye. Yeah, so nje ukubekela umbukele eduze ukuthi umuntu esihlezi naye e-studio namhlanje sihlezi nomuntu omkhulu kwamambala naziza ekorweni ezokuzithabisa. Nangikhumbulako mina ngangimthatha njengomuntu wendaba. Bowufika ehlani kwakhe khona ukuthola ukuthi akasuye umuntu wendaba ni umuntu pheze oyi media house epheleleko ekwazi ukukunikela konke okufunako njengomuntu. Kodwa nje umuntu mhlambe ngenzeka umuzwa ehlelweni sithini isindebela acabanga ukuthi umuntu wento zesikhethu. Ikhona. Akapheleli lapho. Sengibekela umbukeli nje ukuthi na uthole uBranco pheze uthole inzinzolwazi lonke olufunako le-entertainment ne-media, culture, religious, politics, ngabala ngithini na nokuningi. Ya phelele konke kungaphakathi. So amezwi engawatsho wokugcina wokukhuthaza umbukeli ngingathi kuye ungathathi into ekulu na uyibonako ithoma ngathi iyabogaboga uyinyaze ngoba nayiseseyincane namhlanje. Umlando ka Branco nguthatha ngaleyo ndlela ukuthi ngathana zange athola ithuba lokufika ku KCRS nga asinayo ingorha ngiyo le. Namhlanje mhlambe ngawasilahlekela hlangana kwamanye amabizelo akhona empilweni. Le yanto encane beyimhatsho okhuluma onganabantu abakhuluma kudlala umvumo. Bathi asikhambe siyohlola. Kwaba kula kuvuleka khona amathuba. Manje nombukele ekhaya angathathi ithuba lokuvolontara. Ingazi mhlambe zabe sesipholiseni, sebunesini namkha kuphi. Athi akuyadlalwa lapho. Kanti kusasa ungaba mlapho veleleko njengodokhotere namkha ungaba lipholisa elizasiza ukulwisana nobulelesi emphakathini namkha ungaba ngutitchere oveleleko oza kuveza bonke abantwana esibafunako namakhono. So ngilokho engakutsho namhlanje ukuthi unganyazi into ekulu nayisesencane. Thokoze Thandosi. Ngiyathokoza Grootman. Ngibawa umlayezo wakho ochinga phezu ko Branco Pogolo looking at umbereka wenzileko nakho konke nje akwenzela isitshaba samaNdebele ne-contribution anayo emhathweni kwekwezi FM ngaphambilini bekufike ngalesi sikhathi. Hey, ya no Sihlalo, nangimbiza ngoSihlalo. Ngiyabonga. Yazi Sihlalo indonga zakho ndodekhethu ukukhuluma iqiniso ngathana bongekho ezinye zezinto ebengekhe sazifinyelela. Sengikhuluma nangamachuguluko amanye wangaphakathi uyawazi. Ngathana bongasi lapha ujame khona ezinye zezinto bengekhe zasikinyeka ezinye zazo bengekhe zenzeka. Ukufika kwe-technology entsha ekusebenzeni kwethu udositewu bekodwa ke nespantewu ngiyacabanga ukuthi ke sihidlile phezulu komhlane wakho kodwa na wakhodlelela ukuthi ngizasibamba. Sila sikhona thina abanengi bethu ngoba na ke simunye kuwe. Ungadinwa ndodekhethu. Kwanga amakhakhazela amahle angafika nakuwe. Impumelelo ozifisela yona kwanga ungayifumana. Iminyango ufuna ukuyivula kwanga ingavuleka. Yazi kwanga ungathi na uchinga kumhlala phasi mhlokha uthatha isiqundo sokwenza njalo. Uchinge unothile. Unganothi ngemali kuphela kodwa na ke unothe nangethabo nokuthula nokuhlala kuhle nepilo ikuthande. Ngilokho engakutsho Thandosi kuBranco. Ngiyathokoza. Ngiyathokoza. Ngikhumbuza ubaba uThizathiza
wathi Yes. hey noma ngigagula kangangani ngisesibhedlela ngizwe kuthiwa uBranko yoku-acta ngiyokuphuma esibhedlela lapho ngokubaleka esibhedlela ngiyasidischarge bathi kwenza njani ukhuluma sisemhlanganweni bathi ngoba uJohn waye elivini akabuya kwathola iminyango ivaliwe wathi akusangenwa ngapha sekungenwa ngapha lokho kwabangelwa ukuthi Yes. ngoba na ihlelo lendaba ezinabile ukwekwezi FM wonke amahlelo bekabizwa yiza nendlebe lekuseni lemini lantambama nelangempela veke ngafaka isiphakamiso ke ikhweli ngekho ngoba nabe ngimjaphete ukuthi ukulule elinye lelinye ihlelo libe nebizo ngawathiya ngokuthi amahlelo laya Nakafika kuthola into zijuguluke. thola iza nendlebe la isekho kunesidemba zemi ulumbethe uya nabazumi ngezevekele kwaba lichuguluko elihle. Iye ufana Ngiyavuma. lo baba uBA mabona wafika ngestudio ikamera engiqalile kole suka yokuhlala kule esiyazi ukuthi la lese kunafoyo ukuthi mara njani izinto dayithenga Namasuku umlayezo wakho utshinga ku Branko Boholo. Oh mina vele bengikuthanda ngimncane ke Yeah. mara bengikwazi basho nguBranko Nkambulo emahlelweni ngikhumbula sahlangana nawe egroundini kazi isinanazelo sakaMasuku bengasaza ngazokukhumbulana ngiyazwa abantu bakubiza bathi sabantwana isinanazelo yazi ngabafohla bonke ngathi ngiyombuza kathi baba uKambule mina ngiba ungenzele sakwaMasuku bezwangiqala ngathi kuyofuna ngiyosizuma uyezwa ungubani wena ngithi nginqobile ngokwaMasuku ngifuna ungenzele sakwaMasuku ngoba ngisazi kancane ukuthi kuphenyani makhawulani ukungenelela next ene ngikuthanda njengembongi yo ungithwela zona kamnandi ene kunomunye okulingisa ngeke ngimthonge igama mara ukhamba so enyathelweni zakho ndo nomngane uthulani bongo oh now uyazizwa kuye ne ngibona mina okay ngoba usithwele wena nangithe kunomunye Okutsho yena hayi wena. mina kutsho mina Boholo mina ngithokoza kakhulu kwamambala isikhathi osidime umndeni wakho wasinikela isitshaba samandebele wasinikela isitshaba samandebele ukuthi uNdebele athuthuke impilo siko lakhona nesikhathi usenze ukuthi usifake emhathweni ngoba ngathana mhlambe bongekho ngabe amanye amajuguluko awakenzeki ene bengekhe siwazi na nje ngiyaqabanga ukuthi kunezipe hayenizilwe ujamela ilimi lesindebele thina singazi kodwa thina nasijame ngaphandle sibona ngathi nguwe omraro ekutheni isindebele sikhule isindebele sithuthuke exactly yabona so ngiba ukunqanqabeza for nabanye abangaziko nengeke batsho yabona yes okay ngoba kaningi izinto asiziboni ngendlela enizibona ngayo ene sisonke siyahurumeja kodwana sisihurumejela umnqopho munye kodwana asihlali phasi sikhulume nomunye nibone ukuthi okay umkhumbulo wakhe ubereka kanjani uqabanga kanjani silwela into yinye so mina ngithokoza isikhathi osinikele uNdebele ukuthi athuthuke nentshijilo hayo hlangane nazo nazize ebantwini abathuthukisa isindebele amandebele activist nemakhosi nekhethu konke lokhu kwenza ngoba ufuna ukuthuthukisa isitshaba samandebele lokho sikubona ngemva kwesikhathi ngiyafisa ke mina ukuthi ngelinye ilanga fike lapha uba mphathi weKwekwezi FM sikwazi ukubona ukuthi uBranko Boholo into le yena angayithatha ayise kuphi ene isindebele sekhethu singathuthuka tot kuphi singathuthuka kangangani kezamafilimu singathuthuka kangangani keze television ngoba
i-SABC ihatshela umphakathi and banomgomo othi sizokhuluma isitori sethu ngelimi lakho. Sizokhuluma isitori sethu sakho ngelimi lakho. Sizokuthuthukisa ilimi lakho. Amalimi lawo wonke sizowaphatha ngendlela efanako. Ngiyafisa ukuthi kufike lapha i-implementeka khona yona into leyo. Yabona? Man ngikufisela ichudo ekhambeni lakho. Abezimu bakho bakuvikele, bakunikele impilo, bakunikele nemali khulukhulu ngoba ngikhuluma nawe nje uzobe ngikubuza ngemnotho eza nelimi lesindebele. Uchile ukuthi sikhipha more than 2 billion. Kodwa alikho indebele eli-multi-millionaire ukuthuthukisa isiko nelimi lesindebele. Nje ngengoma nje akekho umuntu ozokutshela ukuthi wenze more than 1 million. Not even 100,000 ke or 50,000 ngezinto zesindebele. Kodwa uwela ingoma yamandebele. So ngiyafisa manje ukubona ubudosi phambili bakho busilethela i-economy. Ngiyafisa nawe ukuthi ube nomnotho, ube nemali ngebanga lokuthi kade ulwela ilimi lesindebele, kade uthuthukisa ilimi lesindebele, kodwa thina singakuboni. And ngiyafisa ukuthi isitshaba sekhethu, isitshaba samandebele sikubone konke lokho. Ngikho besifisa ukuthi ube la, sikwazi ukukhuluma umlando wakho, sikwazi ukuveza esitshabeni ngoba isitshijilo sinaso sesitshaba samandebele. Umuntu wekhethu olindebele kade atosa phambili. Nedwalala akunalapho singamhobhulula khona. Ene emhathweni uzomuzwa or uzokuzwa kukhulunywa ngaye iveke le yalele ngayo. Ngale kwalokho akusakhulunywa ngaye and akusena lapho esingezwa nephimbo lakhe. Yabona? So ngikufisela ichudu uragele phambili bekosini bayathokoza. Ngiyathokoza. Hawa mina ke ngaliphendula ngalele na lokho esindebele sokuthi elihlala liphendulwa ukuthi ngokufika kwe-digital le ekuthuthukiseni kwesindebele nobuholi emndebeleni ngingayiphendula ngesikhuwa ngithi on such a full sea we are afloat and we must take the current when it's safe or we lose the venture. Kune-traditional media mina ngingathi ulandela i-digital ngoba kumhlobo omutsha we-media ongakwazi ukuthi hawo senze izinto ezisibhalele ukuthi sizenze ngaso sonke isikhathi ngoba nafanele siyokubawa ebantwini nemzini. Yabo. Sangazenzeli kuphelile ngabenta bethu, phelile ngesindebele, phelile ngobundebele, kuphelile ngamandebele. Sewuyisonga ke Bhoholo bakuthola phi qobe ngosonto? Kukwekwezi FM umhatsho ophambili eminyakeni ka-2025-2026 Telkom Radio Awards Station of the Year. Yes. Sithini isindebele isikhathi ngiso, ilanga ngilo, nehlelo ngilo ngemva kwendaba zesimbi yesithandathu ntambama. Ne-podcast ngiyo. Ne-podcast ngiyo. My story. Yes. Nothando Mahlangu. Yes. Kunze ngavinjwako. Yes. Bakwethu sigadangisa iGood Life Studios nasimniningwana sine studio se-FM ngale ngapha sine studio sama podcast nafuna ukufana nathi nafuna ukwenza njengathi nafuna ukugadangisa audio enqadi namkhana ufuna ukugadangisa inspiration yama CD ozokhona ukuyihasha ngedigital nasimniningwana. Lami bizo nginguthando Mahlangu namasuku akakhambi yedwa ukhamba ne-co-host yakhe uNqobile wakwamasuku. Kazithando namhlanje ihlelo lethu silethelwe iPolar Prepaid Still Water. Ubaba uBhoholo azozikhambela nalo namhlanje. Bathe ubaba angomi bakhona. iPolar ithi phola ehlizweni nemoyeni. Bhoholo sithi na uhatsha ihlelo lithilithini isindebele unemvakatshi nakamanzi wePolar Still Water. Awu
Siyathokoza nangebantwaneni ngale. Zakunande ngiphakamisa. Sithokoza khulu kwamambala. Bakwethu umbuzo omkhulu uthi Uthini yena? Zerap. Thando mahlabu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungaphela amandla amandebela azophumelela siyakukholwa thando mahlabu